kugenda omumaisho omumyoga etari emwe n'emwe omu studios atinde munyenka nyinemu member wa parliament ahabwa Buhweju West oguno honorable engineer Dr. John Bosco Koi Karisa omu studios nwenyenemu kandi naija kuba natweraho omu kutenda hendera ebimwahari ebyo ebyine akakwate na okugamba kwa President Yoweri Kaguta Museveni abukoba omukuru ogu engineer harumu President Yoweri Kaguta Museveni ebyagambere nka President w'Ihanga akande byatwire nayenda abebembezi kubakora kandi honorable Dr. Engineer John Bosco Koi Karisa na munonga mbyobuhingi omukutungura abantu ebintu byentunguka ibintu byobuhingi n'oburisa ejemyoga honorable ogu nagetegerezaje kandi naija kuba nayongera kuterera toki omuri ebyo President agambere kandi nokuza kutekwa omunkora wenko mwebembezi jukangu President kazati abebembezi imwe mu mahango abo kuba tabora komere aha abantu kubaterera karuru kugira ngo muzo parliament kwiyaho mwine kugenda no mission no kurenga mwabahwera obworo bwagenda abantu batunga obugwaje buri kimwe cyona cyatambura ku honorable Dr. Engineer ebitinsa inside biji honorable onga twakwakira mu program eji yakoraho gwa ari natureba webare omutebenkanisa mazina nkoko wagagamba na Dr. Engineer John Bosco Koi Karisa kandi member wa parliament ahabwa Buhweju West kandi kurugomo Buhweju district. Yes, nkoko wagamba nyomwazyo His Excellency the President abasize kuhereza State of Nation address ibakwita sona kandi Ahakw'Eihanga ahiriyahika ahirukuza. His Excellency the President omu speech ye ya sona ayorekerensi yona ngo hati ecyarho no kureba ngo abantu bayongere intasiyo mwene buri izo State of National Address His Excellency the President nabana Ahakw'Eihanga rigirenkahi ihanga ryahikankahi kandi ayorekerire nguruzenkahi kurigirira omuntebenkanisa. When His Excellency the President ayorekire kimwe ihanga okuri yaha program eyo kugira ngo obutunji bwa Uganda hate shaheji bwa billioni 68.9 za United States dollars konka nayenda ngo twaza kwika 2020 tube twashikire billions 5 konka mbweno ecyakozire asorongize yayoreka abantu bona bo mu Uganda eva kubasa kukora aborekire okuyatandikira rumuto ariko advocating narasari kugezaho gambira abantu na muno abo mu kato corridor ngo babase kuruga omu kutambuzente bakurondo bunyansi kwiyaho babase koro bunyansi ahibari baziterera amataka gabo bagire ntura nungi bombe cyamazu bagira ameizi rero babase kugira intasiya nungi so mbweno ebyayorekere history we okuyatandikira kiri muto aryo mwana wishomero amazire senior 6 na mugenzi we munwana wobembeta mwesigwa bakakwata bakargambarira bakazomori nyabushozi kiruhure jyona bakagitambuza bakatwara injiri y'obugega yentunguka yo kugira ngo umuntu mu family no basa kugira mu ubwiga icyo bakakikora bakirya abana bato batine senti mbwena bire na haburitu abebembezi ngo no murumo gwitu okurebuka ngo twagenda twagamba nabantu bitu baburijo nabo babasa kugira entunguka narwaza kugira ubwigo mu makagabo obwo baryo kitakwetaga nangwa no kutamesente nyingi agarukire yatuwoningi twe nkabebembezi ngo abantu tagumantu bahireze sente ahabu kuba situzini kwihaho turebushi mutwaboreko muhanda gwa government ogwe kubasa gukora mesente absorongize steps nyingi cyo kubanza abantu ze yareba muntu wa burijo owa hansi
kugira ngo we nabasata kufuna sente now omuri ekyo arebire ngo obwa hati hariho abantu abatine mataka gakumara amataka tigakumara yagira ngo hariho amaka agakine 4 acres 3 acres mbweni yagambira abanyayuganda imwe aba 4 acres abina amataka make nka family nimwetaga gukora ki kureba ngo nimumwaza money economy narisi mwaza kugira ngo numukora mufune cyo kurya kandi mugaruka umufunamo ikintu cyo kuguza kutwara umukatari agambira abanyayuganda yabagira ngo we nareba ngo Uganda kwe kubasa kukira umuntu waburizo kwa kubasa kukira umuntu ayine 4 acres ni yakwata itaka 1 acre akagihinga hebyo kurya nkorutoke na akagira ho kapati yo kuhingaho muhogo nemondi nkebyo yagaraka yagira ngo wakwata eke ndijo ukagihingaho mwani kofi ukakwata eke ndijo ukagihinga hebijuma rero ukakwata eka yakana ukagihingaho obunyansi na pasture ejo ukagira ente za zero grazing kandi kirungi yayoreka ngo ko kuboye ente za zero grazing wayenda nko muntu wabo utari nka musiramu niyo nobasa kutunga nempunu hato shange ngo oyine amatunga abiraha kwawe oyine hente oyine hempunu oyine ho pasture bunyansi oyine ho omwani oyine hebijuma ngobasa kugira nka avocado nambwe nkoko witu tukatandika yo hash avocado buhweju and turiyo tugipromotinga so nobasa kugira nka hash avocado so wabo yino mwana oyine hash avocado njiba nchimayisa ngo oyine byo kuguza kandi nangwa nayo avocado no wasa kuryaho konka kandi ugaruka kuguza ogire ebitoke byawe na naho kwinge mondi ogire byo kuri hato gira amate agakorwa mu zero grazing ogira nempunu nazuguma no gusa hati kimanyisa ngo niwe nobo yine ntasi no yine maka senti abo nabantu abakine 4 acres abakina amataka mahango kungana gutugara mahango munonga kandi nangwa bine make munonga bakwasa kuba barinka ba 1 acre yagaraka yagira ngo abo nabone babasa kwejumbira nko mukurise nkoko ahabo kube nkoko noyombeke kiju otame nkoko zawe ozurondera ebyo kurya zirya otandika kufuna amahuri yayoreke examples z'abantu bingi hariho omushija wa Kamuroku akaba yesimbira habwa memba ba parame abwa chairman C5 yazayo yagira ati bitu mwe no mukurwana rakatebe kamwe mukarwanda katebe kamwe kubwo bwebembezi tumutandika hebindi yaba yamba batandika hate mushija agizire ngo buri izoba na tasya miliyoni 2 as revenue ekurwo mfamu yenkoko wachireba so abantu abahansi nabo babasa kutandika konka mwe nagenzere nacho mebichweka yagarika yayoreka commercial farmers narisaba bamataka mahango imwe abahansi abamataka make ni mu mwagira intasi y'amahango yagira ngo babasa kugira plantations impango z'imyani bakora irrigation nabo babase kugira sente nyingi amajani nagono banagitaga bamataka mahango abebikija bakora shukari nabona bamataka mahango na nebindi byono ko twabo kwinga kandi garika kongeraho value agriculture industrialization kugira ngo ebye bintu byona abantu babase kwinga bikarga mu zube raw materials za factories ezikubana zetagwa kukorwa mu mwanya ahabo kuba President Museveni nagamba kugira ngo ebyo bintu bitwinga nabyo twasta byongire value bikaba products tukagira bitoke sitabikozire mu crisps bikaguma birye byo kusya no kunyunke shande konga hati nacyo tushikubasa kutugasiraje so yagarika yateka ho mutendero gundi ubwo kugira ngo ebye bituhingire tubase kubyongeraho value kubye birye bitoke nkabushenyi hariyo factory habemo basemeshano y'ebitoke bagere crisps z'ebitoke tubase no kubitwara tukabito mu American market tukabitwara China bakurye bitoke bya Uganda kugira ngo mbiyabikozere meshano naribikozere mu crisps so ebyo byona ejo no process yo kugira ngo umuntu waburijo abase gukora sente agire makasente wa hansi no wahiguru so ebindi President Museveni agambireho agarikire yayorekera ngo ebi byona byaza kubaho ebyo byabire byaguruka cyo byo buhinje by'umuntu waburije agarikire yayongeraho ngo nanebi byo burambuzi
tourism and travel nayo ni inkuru abantu ntutekwa kuteka hembero mu Uganda egi kugira ngo buri muntu wena ayaba aryo ko aheraho kurra abase kuteka ngo yatayira Uganda nabaji so kakuba harimo businge peace and security kaba harimo entambara nungi twine nguto nungi twaba twine airports nungi twaba twine railway systems nungi twine amashanyarazi gakumara abantu bona bakwenda kwizo mu Uganda twinemo ama hotels marungi abantu nibija kandi nabone bareta makasente yagaruka yagamba binte bikwatirine na value addition eyebitimbwa ebyite byo mu Uganda ibyo bwiga bwo mu itaka yagamba ngo hatesha hedge gold efeza ito bwejo ntitimbe feza yagaruka yagira ngo hati mu Uganda harimo refineries enambane kanka mushanju no kweyongerayo za gold kandi gold hati narse feza niyo kurugame sente nyingi revenue ezi sente za hero kwijo mu Uganda so kibani kimanyisa ngo omutindo gwe feza yitu twagumana twakwatanga ka refinery tukatwara buhweju burgorde yarga buhweju tukakora tukagitererezo ko yekarga ye refined nkibani kimanyisa ngo echo nacho ntuba twayongera aha mutindo gwe bituru kukora so ati na agarchere za iron ore agambire nka iron ore ubutari ubwo buruza kabare za kisoronka kugira ngo emite himbwa bambagikorra bakakorera emismara ebyome bikurugama amabati bikakorwa bikurugamo iron ore ntuba ntuyihame sente nyingi okukira ebyo kugira ngo batwara heru bije bareta so agambire ibintu byinshi bibiri bingi yagaruka ya za science yagira ngo karimagezi okushoma science ebihakanyamwenge kwetegereza buri kintu cyona ekikuratire no kutukubasa kukihame cyo mugasho okireba kartusi ekibera cya kartusi okarema kutekateka aha kushenye nkukonka okateka ngo agamababi wagihaho okashoma science yo kugira ngo waganyunka okapima no basa kwihamo mubazu gukutambe nkororo wakireba science eyo kugira ngo wareba ogwo mu cyaro yarebe cyonyaganze cyo kibatura mbanywa yareba ecuncu yareba cekamanya ngo ibyo kuko wabiterana no basa kwihamo mubazu gukigire cyugwatamba so science egi nekintu kikuru kandi president agine mu ubwesije bwo kugira ngute kuza kukoma akugirebera ibintu bya burijo kwihaho nayo ntuza kugikozesa tukozese n'ibintu by'itu bya burijo indigenous raw materials tubase gukora ibintu ebikubasa kuba exported narikuza heru na abantu abaheru bakashanga ngo bine kiba kwiho mu Uganda echo yes doctor nicyo kikuza kugenda nkitungura GDP yitu kugira ngo ibintu bitukora tukabye exporting byagumane byeyongera njimanyisa ngo sente ubwiga bwitumbuza ko yeyongera ubwo byambikire bitukwenda bitukurito so Uganda hati agisetingire yagira ngo ntubasa gukora nturugahituri ntubasa kugira hitwaza ebara munonga doctor ebigambo ebikuru munonga nangu wabishoboreraho iwe nka member wa parliament yes buhwejuwe staho kuruga yes ninyenda state of the nation address okugamba kwa president wihanga nyuma abazyo okujwekya abantu bawe abo okujwekera abantu bawe no bamanya yes abamwe bakera mu trading center abandi tibini itaka abandi tibine mirumo abandi tibine bwekoro no bamanya ukabarunda makaruru no bamanya abamwe nafo ekamodo na gihurira nke cyeshongoro cyaringara abamwe umuntu abamwita kati bakirine nabamwe tibine okutimba toilet kandi ubona wabo mu cyaro bona bari mu constituency yawe ninyendo muntu ogwo katugire aho ko bahati bagira ngo erisho rya nyakufa no mwekorire hati niyo yekorira abantu aba nyenda ogambero umuntu ogwo ari nakureba wabuhujwisi abo ko buhujwisi nishana n'ibicunke bindi nano witu nico wareba ni ngambere ebi ni mangu nano wawe biriyo so omuntu ogwo gamba kwa president nabasa kwihamuki jukanga na president agize ati wo muruka
emotoka na piki n'undi byaki tuvuge gari president agize ati ntango no wegomborera no givuga amagomborera tegakiri gari yagabe garari so nyenda ugambe na no muntu wawogo anka hatari ya trading center batiro TV ariyo nareba tayine bwekoro tayine murumo itakatarine nyendo gambe nawe bweno omuntu wabuhweje west nangwa na muntu wabuhweje yona nangwa nabantu bankore hati ndi member parliament aba wabuhweje west koga mwene ndi member parliament wa Uganda mwene na nabantu ba Uganda bona echo kubanza buhweje west obutabanka kagande ebindi bicweka ite tubestineho chance yes abatine mataka barumu abatine bwekoro barumu konka buhweje west tibire ntinga amajani so abantu bingi bari busy habe harimo value chain y'amajani amajani ko kubotine itaka Purezidenti echo tukasitama nawe cyankwanzi twakiganira nawe kandi yikizo kutiyamba obwa hati ya baragire auditor general ngo agenda arebe factories arebe bizu byayo babase kuzishorera amabanja kandi bazereze muka capital babase gukora amajani gabase kwimuka mbene kinkwenda gambira abantu babuhweje west twafunira umugisha gwo kutiyamba kintu cy'amajani no eke kinte cya there should be no more sleep kuko byama president okwagambire kuri jeho echa kandi president agarikire yagambira abantu ngo haraho abakongozi no shango muntu aryaho we nayi mukirama rwankagwano ogamba abandi bazo mu musiri weti yazayo umuyihangwe nayenda kurya wakireba atsente zikabura azomu mukurajana hati abakongozi abagara abanyunyusi abo president bona gizire ngutine mu tubagambire omisho turi straight tureke kurabo mu rubazomu karabo mu rubazomu agizire ngo nagomba akaba bineyo bakabakira trading center bayiza bamugira ngo ababuza ati kamustamya ngo twarikoze iki mukama wafi ngo atibabuza ati imwe sente muzihe kandi tutuzine butuweyo ngo nguterezeyo mbone kinkwenda gambira abantu babuhweje west kandi abantu babuhweje west wanje nango babaye batakine reka ngambere buhweje west ejo kubanza ebi bintu byo kushaba amarwa tibibayo nibice no shanga yabo umuntu umwe babiri konka abantu babitwire bari bize mbone kinkwenda kugamba nyenda kugira ngo buhweje bo mbenda services enguto okubanga okuba amajani gokubo ina amajani gari yo mu rusozi oruguto rwafa kibani kimanyisa ngo noza kwekorera amajani gihe uko gatwara imotoke kubasa kwika mbwenu nyowe ekinkwenda kukoragana nintegwa kurebuka ngo nabakoragana na district kurebuka ngo ezenguto zo mu cyaro zakorwa kandi by warning negenda ezaha district na department seze za engineering bino mugisha ogwo kugira ngo hati bine member wa parliament ari engineer bamugambere kizibu president agize ngo tubitware nimbitwara mu works nimbisiyayo mbatiyambe kibakwasa kutiyamba konka bine kizibu cyo kugira ngo tuba kuzagaruka kurya sente ngo kuba bintu bazirya ahabwo kuba ari yo ni engineer abo kuba nyowe nyowe ngo kundebera tine kiba kukore kinta kumanya tuba kuza kugira ngo grade fire cyabo kwa nimba nimanye cyo kufaka na spare part ahe kusangwa na narukusharo rugudo no akurusharaje echo nacho narwe nindumanya mbwenu ni ngambira abantu abona muno engineers abarya ha district ngo barebuke ngo bakoremeramo ekikiri ninja kwatanasana na bebembeza abandi okureba ngo twarebuka ngo emerimo ya ha district yakorwaje abantu bagiro buhereza burungi bwenguto abantu ba transferring amajana gabo koka mwene ekindi ki president agambere icyo cyo butagwezegera abantu barga kugwejegera barga kutekatika ngo abebembezi bine sente zo kwihumusha zo kubahereza yitwo murimo gwitu nkabebembezi no kubatwara rengiri ya president nkije yagambe kandi tukagaruka tukatekaho uburyo ubwo kugira ngo government naye base feeding mu ngireje ahabo kwa president hati agizire ngo abantu bahinge umwana wakireba yagira ngo bahinge fruits
ebijuma yagira ngo bagire nka pigari ebyempunu bagire zero grazing kuri sente z'ebiju mbwena hati umurimo gwanje ikintuza kora kandi president ubwaheruka buhweje akasigaye atushaba yagira ngo tugende tukore development plan yabuhweje tujimureteri hati nyoki inkurugaha niza kusitama na district tuzombyaro turebe abemereka tukoragane n'aba LCZ tumanyamaka yamataka gwibine na nikiba kubasa gukora tukore development plan tujanjurire president twamara kujanjurira president turebe ngo iby'abantu intasiya y'abantu ya feedinga omu initiatives zikuruga wa president zikwije turebe ngo twamanya ngo iyo kube bakwire sente za PDM kanu bagira ngo empunu zakubire nungi hati yo guzire cyana cyempunu oryo no orisa oyine empunu zingahe iwe ogizireho umwani oyine obyire bitibingahe ebijuma obyire bikwingana ki rero turebe ngo turyo umusirias waka umirimo yo gukora onke byo kusibaho rero tusiga amajuta ntugambira abantu kurungi konka abantu bakaguma mu bworo nekizibu cyamane cya kandi okushoma n'ekintu kikuru ebyo bwegesi tokubasa kuba mugiga na muno hatahitwahika waba utakwetegereza utashomere nambwe ni nyobwo kundebera aha nkataho programu mu mashomero cyo kugira ngo nkoragane n'abaziri buri shomero ryono iryayombeke kizimbi ukwetago kucakara nyiza kubaha amabati kinana kandi mbahereza nasi y'amashomero 30 nago nabiro mu rubuhweje west beka nubombeke kizimbi bakika kushakara bakutera inyomba tera amabati ikizimbi kirungi kine ring beam cha permanent hadi nyomba tera amabati kugira munanye nk'umwebembezi wabo bakwatire konka tukozire hamwe abo gwana bona babagizire bata bombekire bakini nibo bakuza kukinga nibo bakuza kutera cement hansi konka nanye mbashakara bakireba eco ninyenda ngunchikoro mu rubuhweje west kugira ngo tutungure obwegese bw'abantu rero nabaza gukora business babe bakora business eyibakwetegereza ahabo kuba ebye bintu bya business z'abatashomere ziriyo nzuwaho na no muri Kampala zikahomu abantu hatuwazo okwanda okwa hansi ba degree nubo bariyo za diploma nubo bariyo so na no kushomesa n'ikindi kikuru mbweno umuntu wabuhweje mpurikirize nyona ninkusaba ngu ekinte kitwakore harge ebyo byo kubyame byo gwezigera mukazaho ibyo mbiryo ecyakabiri mutwara abantu mu mashomero abana bazokushoma abazire mukwatanise twombeke nkukumbaraga nise nanye ngume nimbatera hamabati ecyakandi no kugira ngu turiyo twiza kuzamuna kubuza UPE USE ekaremesi bwaki abo kwa president atugizire ngo tugende tubuze kuba abene benda ngo bagira ngo sente ningi batugambire zikumarana zingahe capitation grant erkweta go mwishomero neha kurebuka ngo abantu bashomera busha rero tugire to mu parliament tujigambeho kiyatureme yare mihanga tubagambire ngo hatumugume no mutaheke konke byo kuzaho esente tuzikumara tubagambire abashomesana bake tubakumanyana menda bangahi ibyo byona joking na sleeping ejo oko kugwezegero kwe no kutekwa kukoma kurebuka ngo ensegi twagitwaromesha agize ngo naneze zibakwereza izikore nguta district yes unazo zazirinje mugende mu mugambere cyengutecho na muno nkabuhweju and greater bushenye his excellency president akijayo yatushanga bushenya aho twaganira nawe nangwa chairman witu wa LC5 yabaruho bwirobwe kandi agarikireho Muhammad watiro muhatizi yamugambira agira ati your excellency ate sente zo kutereza ninche astwantushabo twongere 1 billion his excellency the president yaragira yagira ngo bongere mu 1 billion zibe billion 2 konka financial yeji tikibasire kujongera mu 1 billion konka mwene hato mu gwitu no kugira ngo tugende tukoze sezi ezitwireho ogwo mwaka turige tumwinire ekibaro ekikire kitari cya speech konka kwihaho turige tuyine ekikire tumugambire ngo your excellency the president tugira ha ground
twakora enguuto twareba enguuto kozesa 1.3 billion ziriyo hati twareba ngo zayanga zangira habwaki ecyo kubanza maybe nko witu bweju noreba yatwine enshozi z'amabare zashi machine zezo twine tizukumara ntwitaga machine zezo strong number 2 enshozi noreba enguto zikafakare ntwitaga mu amajuta mingi go kurebeka ngo tumuhereze justification last tumuhereze obhamye obukumanyisa kugira tagazongerwe kandi ecyo tuzakukikora aha bokuba n'umurimo gwitu nkabebembezi ukureba inshohoza ya government ukwe kushohora kandi tukareba nebizibe biriyo ebikubasa kugaruka kuno kuyamba abantu echa kandi ekinkwenda kugambiraho president agambere ahabyagenzere nakora overtime kurebuka ngo abantu bafune sente konka yayoreka ngo hakazamo kurambara nariso kugwejejera ecyo kubanza akagira atandikira ntandukwa yatahemyoga atireho PDM konka abantu bafunde PDM baketa kasimo abantu baza mu kushwera bakazi bakabiri abantu baza mu kuzunywa konka president nagira ngo hati uwo mufuteka kwe eshaheji ayine miliyoni 5 nshanju ahamurka njumayisa ngo ekigombe ekibatireho sako eyibatireho eyahamurka eyibatire message za PDM we yakube nagira ngo hate sente abantu bakozire basye myaka ebiri barukoze sente zo bashemeriye kubana basashura bateka umushaho nabandi baziheyo mwene ekinkwenda kwehananyisiriza abantu bitu namno munabanje ababwejo mwareba president ya leta akasente nkako mutaketa kasimo nangwa nubwo kubireka rya kasimo otakwata kasimo kakita kakabire karya ko kugira ngo kakwihe omugoro nyoya ninyijuka nkiriyo mwana muto omwaka gwa 1985 nganye n'emyaka mukaga musanja my father akazomu exile tata akazomu exile tazombuzahe yamara emyaka 2 konko bwirobwo nyowe mama wanje akabankarangire ebinyobwa ngenda mbuguza umbubara trading center achachi nkahibyona bakireba ekikopo cy'ebinyobwa kwabo kikaranga oyihame sente ezikugura ebikopo 2 bisi ekiri kumanyisa ngo ejo business ya mani nchimanyisa ngo ikabane earning almost 100%. Kukwata kakaranga ekikopo cy'ebinyobwa kata mu monyo kakozesa nenku okihame sente okagenda okihamo ebikopo 2 ekiri kumanyisa ngo nangwa ne yagoba nka 50% abo ko wabarezenku okabara n'umwonyo nakina n'obukozi mweno 50%. Ejo ni business yo mucyarenche mbwiniwe umucyaro hahari yo business izukugoba 50%. Omu mu Kampala umurimbarara omumatawuni tine imwe abakureba abantu abakuguze nkito abakuguze ngoye abakuguza tine kintu cyo kubasa kuguza okagoba 10%. Kongo mucyaro nukora business usanga umuntu nasiko vanda kabaragara usanga umuntu na abamwene bagoba 10 bumva ko 10 bakireba umuntu agure bicori abishabihame sana tandika kuguza kahunga 10. So ezisente 1 million chapati umuntu afuteka chapati wamuhereza 1 million capital nizibazi gisente nyingi ezikubasa yaba serious ezugumanza ukora akanda akagaruka karugayo. So nyo ningira ngo abantu batagaya initiatives za government nunungi kandi nzibazorekerire kugira ngo umuntu wa hansi nawe abase kurgayo. Ekinkwenda kuhamza abantu bona abanyarwanda bampurikirize omuntu wa hansi oriya omukweto wa hansi we sentenki ogwabire nafuna 1 million yaba tarigireyo aka na wakagire sente nimwe abaryarevuza higuru nutuma kubasa kugira sente economy ecyo kurebera president naguma nayegesa nashobora abantu bamwe nangwa tuba kumucenga akaryo mu campaign ateka aho bama ascreen abore abankahi ateka bareba yavuga yaza kureba umuntu ayine byana bishatu byempuno bajya ngo president nabasata kuzokwe president namanya mu Uganda je ine population y'abantana ni na mukaga hatana na musanju namanya ngo
obugiga bw'omuntu buri muntu wena yayineho obugiga ni kikuru kugira wagira omwe ari omugiga w'amaani so aba bantu baburiijo baba bafunira akasente bakargayo nikimanyisa ngu niiwe ayabakizire hayine eduuka noba oyine bakasitoma biine sente batakurya amabanza omu duuka yawe waba oyine akahoteri omuntu owe sente nkye yaba ayine akasente nikimanyisa ngu yiza kurya ebyokurya kikomando kya siringi 5 wawe naaba kiine nawe akishashura niiwe ofune sente mwene ekinkuhabura bebembezi obo twirira okuhendera ekinkuhabura bebembezi n'okugira ngu twena tubaase kwiruka tukarebuka ngu twaza akuyamba Purezidenti abaase kurebuka ngu ihanga eri buri muntu yafuna akasente kandi twargayo wagira ngu turiyo tuza kuhendera mweno sitakahendiire nyenda kuhayirayitingaho ebintu bikuru ebimwe Purezidenti agambireho nabyo bikwatiriine ni economy yitegena naheryo neza kitari kyentaasi y'amaka kyonka His Excellency the President ayorekire interventions ezindi zakwenda kuteeka omu ihanga ekyokubanza ayorekire nka transport infrastructure ayorekire ngu naza kureeba ngu railway meter gauge yagarukwamu yazaho kandi yagaruka yateekaho na standard railway gauge egari y'omwika ey'amashanyarazi konkana n'egi endiijo eyaburiijo egi yabiriza kasese egi arebuke ngu yarakukaza konkana ayenda na n'egi y'amashanyarazi egi ey'amaani nayo ebaase kuruga egi kuruga Kenya ebaase kwija ekahika omuri Kampala ekiri kumanyisa ngu twafunire egari y'omwika nikimanyisa ngu ebintu biryizire aha beeyi nkye ab'okuba transport neba yahindura yagamba pipeline y'amajuta yagamba ngu pipeline egi y'amajuta kekuba yagiireho nikimanyisa ngu amajuta nigaba nigatamburira munonga omu pipeline okukira okugatamburiza aha ruguuto ebimotoka bikasiisha climate kandi narisa embeera y'obwire kandi bikagaruka bikasiisha ki bikagaruka za butandu zitahwire ebiha byona ebi ekyakandi ekikuru ekinkwenda kubagambiraho n'okugira ngu His Excellency the President namanya ngu obusinge omu Uganda nicyo kintu kikuru so ebintu byokwatiriine na peace and security nayenda kubikatiriza kurebuka ngu twarebuka ngu twagira obusinge omu Uganda omu buri kimwe omurimo gwona nigwetaaga obusinge entungu gatekabaho ba investors tubakubaasa kwija omu Uganda ebyo byona industrialization ayorekire yatworeka Mbare industrial park okweri batworeka n'Amanve so industrialization nayoreka ngu n'ekintu kikuru amakorro kandi itwa aba Western Uganda yaturaganise okwakuza kuteera ikorro rukuru rimwe ndiza kuza Ruhengere kandi erindi ndiza kuza side y'Isingiro kugira ngu nitwa mu Western Uganda tugire ikorro ruhango ry'amaani ebya transport infrastructure twine muna na airport egi yambarra nayo bakwenda kwombeka kugira ngu tubaase kurebuka ngu twatasa ekindi Purezidenti ayihanangiriza amaka families ngu turebuke ngu ebyo kubagabaganisa amataka tubiryeho tukore family companies rero mwamwine itaka ryanyu mwine eka 30 n'umwaka muri abana batano mwena mugume n'umukorera honga company muruga kusarasharama amataka no kucwanyagura amataka gaguza ukasanga mwahoho family yahoho kandi obwe yabiriro so mbene ni ekinkwehanangiriza abanya-Uganda no kugira ngu twena tuzokukora President agarukire yagira ngo abebembezi abatakukora abatakuhabura abantu babo kuruga omu bworo abakuzo mu bwebembezi kugira ngo ni inkomurmo kariyarists abo bona bashemerire kureba ngo Uganda yabanga hati kitwenda ntwenda bebembezi abakurgayo bakazoma bantu babo bakabegesa okukora abantu bakahindukaho dirense kabasa kukireho mazima ni nyenda kwayo seconds osibure turya we bari mnongo mutebenkanisa
ninsima abantu ba Buhweju West aba basize kunkora member wa parliament kandi ninsima na nihangere kugira ngo rikateke kutebenkanisa ngo parliament eba ekinkuraganisa abantu ba Buhweju West no kugira ngo ninza gukora ekibakweta representation ninza kureba ngo burahantu hona ashyabe nicyetagisa nazayo n'aba representinga kandi nabihiraye cyabishiriyo nakibaretera nkoko nabagambire omu economic freedom model yanjye no kugira ngo nintekwa kurebwa ngo nakoragana nimwe twarga hansi twaza higuru nambuye n'ikintu chikwatirine na zero grazing narise ezente zombiju ekintu chikwatirine na pigare ekintu chikwatirine no mwani na n'ekintu chikwatirine na hash avocado na ekichi cy'amasomero cya kinana ninja kubizaho ndebwe ngo nakoragana nimwe nazo mu government ni rusiyaboro kimwe kurebuka ngo Buhweju yabasa kutunguka derensi na yabaje yebare munonga honorable ya yuwa na tureba ntwenda kangira hakande okugamba kwa honorable wakurra ebigambo byabihurra yanabyiha on state of the nation address president Yoweri Kaguta Museveni ebyatugambire nka president wihangeri nyuma abazyo nawe yaraganisa ngo naija kufiteko mu nkora kandi aija kwera abantu bona kandi atebirwe abamuterira karuru aba Buhweju West twatwine honorable Dr. Engineer John Bosco Koyi Karisa kuruga Buhweju no twatwine izoberi abwente katekeji kandi nditogoro mak nyabem ruhangarinde